Okuja abebembezi baseli Argazi omurembo rwambara akatare ka Argazi karimo abashubuza barengire ombibiri bito buhereza bwa kanso oburungi babuhererira abaninsaba akatare ka Argazi kafire mazima kari hache no kutugwera akatare kafa kerugazi kamaze emyaka girimo 25 naye nkulakulana yako eri mabega nnyo kanso tefaayo yali bade tuyambako abo inshonga ezinezindi nizo ziretire abashubuza bingi batandika kweshanya akataraka kubanga tuliranye town atakatare tikakola ki tekaina mutindo gwa town tulinga abali ekaberebere ekirungi kye tulina kekimu tulina toilet ya mulembe naye ebisigadde tetuyina abebembezi babashubuza okugamba ebe n'obabeegi basharamu okwatiraho ekyanga kyabo oruba kuyonja akataraka omurumugu gwahenderera omuri Katete nitwe abantu bakuru mureke turebera abana abeki batworeka tugume tukora obuyonzo nkubwa abanerizo bo bakora ki obatworeka Rugazi nimbi kasasire eri omuhanda buri kimwe kandi obuyonjo ntoreka n'abana bishomero ngo twino gumo mu mwanya guri kilini kandi nabo no mucyumuro aho barazi nawe mbaza kwanya ngo kora obuyonjo n'ikintu kikuru munono kimira dala nabye mukola eje no cleaning mwe bale byonna okutuwereza okutuyonja mu katale kafa ke Rugazi abo TV West ni Senyumu Gideon.